Igor Banović, nenavadna tekma, ki se je zaključila v zadnjih 5 minutah. Kako je bilo na igrišču? Pa je to teška utakmica, vidjeli ste sami, čvrsta do zadnjih 5 minuta 0-0, onda se otvori prvo na našu stranu, pa primimo taj gol u zadnjih 2 minute i onda opet damo, tako da eto 3 boda se pišu i to je najvažnije. Ponavadi je tako, ko date na koncu gol in ga potem še prejmete, se težko pobrati. Vi ste uspeli odgovoriti. Pa je sigurno, eto, primili smo stvarno nenadano taj drugi gol, prvi gol nismo se nadali da ćemo ga primiti. To je nogomet, eto, date gol pa se okrene i onda eto, vjerovali smo u sebe svi, eto, tako reći zadnje sekunde uspjeli donijeti pobjedu, odnijeti u Domžale. 2 tekmi, 2 gola za zveznega igralca, izjemen izkupiček. Pa je, eto, ne znam, ide me nekako gol, eto, hvala Bogu, nadam se da će se tako i nastaviti i eto, već sljedeću utakmicu pokušat će opet dati gole. Po tekmi s Triglavom ste bili malce razočarani zaradi izgubljenih točk, sedaj pa imate 4 točke po 2 tekmah. Popravili ste tiste spodrsljaj. Pa je sigurno, eto, to Triglava smo, ajmo reći, izgubili bodove, iako smo imali isto stvarno dosta šansi, ali eto, uspjeli smo sada ovdje nadoknaditi te izgubljene bodove. Mislim da u 2 utakmice 4 boda, da je to dobro, eto, okrećemo se sljedećoj utakmici i naravno opet ćemo ići na 3 boda. V sredo sledi že Celje, danes je bilo zelo vroče, se boste uspeli regenerirati? Pa moramo, nadam se doćemo, imat ćemo i trening i trener će dati vjerovatno odmor, tako da uspjet ćemo se odmoriti i sljedeću utakmicu odigrati moramo. Najlepša hvala, srećno. Hvala vama, hvala.